nyina no wa bra no ne nyina wo benu grow fine mojadro no ebe wo ba wo fiti kromo no capital north bibia nkoye wo de eye grow fine se ne so ma me se wo benya bi o misty herba calling na cable asam rom smart herba bo ase Fred men sapidan pure leaf chemical ne ba shop bia mu grow fine mojadro no enye na uko cash drugline so benya bi o Fred Dr. grow fine e wo 0244 596532 0244596532 nana ya finra palo make am for edia mouse so wo pese wo ye no eye attractive na ye classy wo wedding no wo engagement no eye attractive na ye classy na eye ade beda obi ano de make am for nana ya finra palo ene de ama wo open silver gold basins bowls no tray adisiedie niema shani monyam nana ya finra palo eho ena wo benya no enu nti bomode na ko na we ye no ye be organizing in a grand style bi dia ma wo chese crofo be ka ho asempa sanso no engagement no so engagement ho ne ye nyina e be mo engagement na ye kra be he no enu so benya wo na ye finra palo Kumasi Ashtown na kwesi Akos house number ME 118 house number ME 118 fair 0243 389725 0243 389725 na Sankebe na yehwe ebra wo fiti wasem wasie wo se abrabon no mo fiti ase e won kran meboa ena niema mu ya den na kire se abrabon no hyese no na niema mu ya kakra mamo se mena na medika ate ho metena ho 8 years ansa na me bi hu no ba no me fa no awo ba ko na o papa na akure de 3 years me ne ba ne tena o papa queens kora mam hwa kwa menya 12 good years ana mande kwa mande adwuma be na ye won kra ho mama maton mpabo apan maton fosu ntade pan we akire na nyeme moditi shumika no ende akanim do menya bia unya kofam nko ade ya dane a tishumika de enti so obi ote waja baria matana wopan okay tabora matata tabora janshi so ko down Pentecost wonyina wate hopan wonyi ni say that time na woto mpaboa na woto force ne ho niema no na wonsam ye enti na wontwiti abena sara ye tina mo ba ye no ono so start ne de obeka me hokra ne ma ye west anything gosan me nko ano and yes obi nka me ho na me nwoyi to obeka me ho awo ba mu no obeka mo awo ba mu no na nkran asetena no na animu mu aye den obeka me ho awo ba mu na animu mu aye den na se da bi ye besia ba ene ma mo ba ye enti na wo treat ne ye me pese na eniema mu ye kakra no na wo treat abena sara ye na me treat ne ye wujidi mititini ye kama wujidi pa ye bebisa no obeka asem o we dey bisa no enti na bia mu ye de ma wo ne mema ne bia wo sika wo mo sam a wo mo mfa wo ba anya hwe ye do ye domat enti e bone sa no wo ba ne bra na nya mitie ne mpa e bo na niema mu ye de a e ho no wo be show wo mama mi jo no miti hoyi ade a ha me say ye tifie na enwinadwo na me enso ja no enti me so no pa ba bia sika wo bia me kokopa ba metimo so ra no pa sa me ko me prepare mu sika nyina go fie na me kwa me de me ya adwuma de me didi obi oni ma tena fie pen bia ka so nyanya no if you run for 55 ne yete ho nyitu fie e ba ta no so yi o mu nyina anim na yehwe abna so nka na oya adwuma ben ene de support o enkra hyase no na onokosu ya to no obi a wodi dwa obi de ka wontime nai enti enkofa ne ma yefiri enti kosia ene ono ode ko osofi tabora osofi tabora e de ba ya bedu la pass station na kofa mu ana asa okay ha all right enti ono kura ne yete no na ne sika nya hwe me na me yibi ade ne sika e ya ne se bore sika mant eno no tuya okay sa wonye sika kura no de bofi ofo ma akwa abosen ya na menim ayi eno na that was charity foundation the 3 cities me free adwuma ba was 3 cities ayira abra kwesi hu fa me se mi hunu was ne kromfo wo ne nsa na ofre boson bodua 3 cities kokko me nsa Akoma odane e chese sika kwa van to them e chese sister fia e tese obodua no sa sika na nkra ni dia agro na de fie yemu ha timi diska na sie
sani wura hwehwa nam de amana no kunu tena sika ira ko bodua wo so be opedua bro pa na wo bodua wanka tene sidis woni wo yire kunu te dem na wo tene sidis ya yesa wo fansa wo kame na mafa wo kum afiri ho ekutaba bia na won se achi eden mama enya bete o se be nkran ho amete no ntse ne ma wo ho enso mi jawo nyina ho na me ba ta no so ebe fa wo de kwatena nkran nti wo ho adwen okay na obi teste me no se wonimo pa wone ayiti abenati wase nsuo nyina na akobi banku nyina woka me se wo ya ba kwaku frempon de me ba kito de kwaku frempon enya kwaku frempon de asembeba ya wo kwaku frempon we me sori fa de ma mo roba ball yi me twi nsuo adom roba ma me wi me na dua ne asiso ho dia ne me de sara ma no nsuo me na dware me wi na aduani ni hɔ a makwafuom yefro tenesu 6 months away ufuta no so ko makutu banche aswande se de se bafie e de agya ni wa makoro akudwetwa gya achim e de bebo se pu ene na treat ni se hima yese ade ma anya mi yodo abeye e na ko fa se ni nua bemra mehwe a so adisa ade hye we scan pompom fe ade sabe ubeyi scan sen sasa wayere ketwa ebe na ne wase ebe hwe ba atan sasa nyankwa bia na betuma yedai sa amam na di meso ne mamunye aha ntese yesi panya nkwa yi abofre ni nfie nkonkon ba nfie no na bona de timi ame bom nkonkon tina wa we yesa ne me ntimi nye obi ameka so ba atan wo me de neduane na ye udi nsem na ye romantic de because you romantic actually say say oban be man hia mudie omeye ban be man hia mudie so mesi aya ne ma fami ni na me ya de wo ya de ukrokro ba utotoma utodros utobrazia ni na meto ujiri me wosika nkwa de mensika kotobi na empo na me wakra na menyantuma minya me fa no nkwa me ba metumi to pant nya bre no metumi nkoto ntade me fa no foforo me ntan fidika sesi ngure ni mas ne mamunye me behu no na ne bekuta ne mamunye me kai se me pene kwa no odi no se bia me daadaa no wote ase ma me ko nkran me ba me hye na koto ntade eto enwi de de hye de bo ni nkunya me de bre no afa wodi cha sesi na afa ni kunu dada na ni e ka chirim mo hwasem me se obi oye usiesie no obi onim sare ahase bi ya beka obi onim sare ahase wani kwa kubirenya ewo enok obi onim ahase wo beka okay but someone crying mutu ba ye nyina sara fadam for no na ni su ye ka no de dia say awade de den tokwa ebem kasakasa wom na say me masam de mi hu ni sa no no bo si bi say wa say kim obi atese madam me yira danfo na wasi ni wawu Akoma FM obi ate so ene wawu no mo do mo say agwamuti adan yanka yo ka hwe asen kemasem ha fidikase yeso ene me ba ma me say say 103p garlic mixture da ba je me no bida me mo bia no because asem wo ho 3p garlic mixture me be kire wasem na say 3p garlic mixture ya mansanja to wadro pa ya the garlic ene wo ena ye ebisi immune system no o blood pressure no wosoro o menses no ehun sam ye bebre oba etumi si wa wo kwa etumi ma fibroid wo sugar no wosoro wa ekese do stroke asthma wodwo so ntentem ne titi wa na dwofu na ye kapu me se wa da wunya 3p o 3p ereka henkra 3p abnaje 3p sister ITC 3p Francis Waja wonu na say 3p ti ma sanka 3p garlic mixture no ebi na dania ba Mr. Kwale na kapida ne Angelos enye na wo benya 3p of mass ne chemical shop biamo frepi work natural sesi a wo fra wo se wo pe 3p edro won so natural one na ya fancy jaso ne ya fancy so enwumu a ya de vitamin C aka ho no ebi na fe doctor 0248 928824 0248 928824 top chocolate spread no eno na abedie sase we de fa panu mu apa panu no eye de ye papa nya panu bi afa de ye free phone no mu sa na sa wudi gumu a ne fa ho sa no ajai utumi sampa ade yi na aye de afa de wudi bia wutumi de katrema ekododo mu atwe sa amen wo ya top chocolate spread no na top chocolate 3 in 1 se de dollar yi dwane aye sane sa no wuto bibia won se wenu koko mreke ne sugar ewo mu dada
de wunya ni nsuohye na kyese won so wodi aka ho bi ene ba bia be ko bia benya bi top choco friend 0243 033 033 0243 033 033 na ma wonsa enkadi die tia na mibisa say 3p1 bi da ne say ye hwade o ansa na mu betu aba tano so ho no na wokọ oyire sewa akofa asibi adamfo no matena fie sen me yire sara akofa asibi sewa adamfo no matena fie sen sara sabre na atena be 5 years no matena 5 years ma wo sen me ne sara etufri nkraba no ye be peni of 5 years tinma wo ba ko ya wo 2 na sika mo so 2 years okay enti no ma wo 2 no matena 5 years Akoma FM. Me kaka bomu a ye try 11 years. Okay. It started from 2007 to 2018. Okay. In the tuba 2014. Okay. The tuba 2014 no 2016 and your last born. In the 2018 ijaye. Okay. Ye shade e wo mu se wo ne oba na tena. No de ne ho kame ho. Sabre no fa ne ho kame. Good. Obehunu asibi no sewa no e no started ne ho e kame wo. Good. Wini ma de ho. Woni weyire na wo woni ne da. But bia oba no ne hu sane no krada. Akoma FM. Yes. Enti na obehunu asibi sewa. Ne bia wo introduce ni ma ba ma bi. Ba ma ne kire ne de wo ntumi a kire no. Ti efri wona fe a ne me kuri waseseme na sasa de ye de sei. Daddy many blessem na me sometimes yenti mana se woni e ma bi ho. Woni wotsena ye nyina no ompe me masem. Woni wotsena ye nyina no no ofa ne ho nkame ho. But obehunu asibi sewa afi asade e yama ne ba ma bi sa no no de ne ho nkame ho. Wa mane ne awope ebetimi abasa woni ne da ye nyina ne ho nsane ne da. But boyfriend a sibi say we introduce no man no e ma electricity fan reading ti no hu anu wo hu be ma woni wo yi ni nhira mu say na netie mama me de wan comprene mama say say be wo hunu so ene ne kura me fan foforo ne ono aka oka de wo se me ya de cause me nya de se me ya de nka woni machi 11 good years na me ya de hunu se be ma oba firi ni kunachi ekofa be ma fofora eni ma bebre nesi ada say sika me de man kane no isa wonya foforo te man 50 cedis ya wonya de obi o man 200 cedis secondary emema ya meme se benye pe so ta se bia ofuro achi ko sha fofora ibe na no ye yirima ni ye de so wa chen wo de so ta se de mi hunu no ha ento banya firi ni kunachi enti mema fa ne yirechi a yize bema jimi fo na sebe ne yiri hunu but oba fa ne ni kunachi dia wo ye bema yin yansafo we hunu fast kwa sabre bia usika samonye wo ko onyo bia o mani sika mu odu kakra ebia o mema sem e wo fom na se be wo ade no fom okonya de tele mu odu enti ba so mfa anya hwe bio enti ba so no ne namoso wo mu aha enti na me da mes enti sam wo sha won fa dan fo se kim na fofo anye onu mental efficacy engu so engu asi be se wani mase emre Sarah asema ne ka yen ka Sarah ne menda no me ko ne nchen se si be me pew si be se wa me pew na Sarah ne menda emre si be se what ase ne me dai ema me ni sika Jesus si be se wa asem Sarah ekwetiam yase mu compare ema na yi tano so hini ne funa na mensa te compare se ijai no ema na na frɛ me ka sase be wona nanim se senti na mpesa me yere ene si be se wana mo no ema si be se wana me dai si be se wa ponko si be court wona wo dai ai straight wona ane de na dan fo yere na dan fo ai eze wo mpani ye Sarah anyem ye Sarah anyem ne ba ya ne nneja yi na metai ko ekwa hweme ba no okay asibi se wade to munia Thomas onyin ba bi ko enim se mahunu se Thomas unu ne akwasi ka chen se osusun ko Sarah ho na Sarah anyem ene se bra Sarah anyem no no wo ho ige jai Sarah ko hweme ba ketwa no te chema ba me ko ho
so what I say e ko hwe market wa no but me nya wadwe say sa na wanyi masie it is how I cut the toe say say oba so me ya aka ye nyam say jana me so nti me ya aka but when to me nu anim say catch le akwasi say Sarah nyimti akwasi nhwe ne ho yi wo Sarah ho Sabra so na ya sori fo abam so me saka asem no ento na Sarah akobo na mane ye sa sabra so no wanyem Ishilenke nyankopo se na Sabra na me manya kudonko ya bia e wotano so ntwin kakra ntimi na me manya ne honya makono se mekono ho na wanya kudonko ya bia ntwin kakra dina wo wani nyesa no ho tisa nkodi nyesa ne be hye wo nyesa de ya ko na asofo abam se pese ye kan ye sofo mu nyina abam se pese ye kan na ebra woni asibi se wa ekoda ye no Sabra ni na woni Sarah ewo ho so mama nkwa so na me se mehwe se asibi se wa ya da fo papa otume yire fo pa na kodwamu wudwam papa papa de ne wo ye wudi akọ wanto wo boase se du ya manan kwa ne wo dorem Akoma FM na se de wusi yes bi se wa ne sa na nka wo ya abena sa na me ye no sa na me ye no na there be first de wo first impression wo ba ya mbra bro de wo ye nda bia na so o sa na nyina se enamfusam me sara yinipa ofa danfo a otulufo papa ofa otulufo bone ofa nti ofa danfo bi ete enche frefre afelitricia Oni tishe san ye no eno na mso asem tin quality tisha fie koma na wone se afutu ade ma me yere nye ai cause literature no on cheme enti ofa dan fo papa otunu fo pa otie otunu fo bone so a ofa ya unsu hu pa wo na wo yere adamfo utumi kwafa ya asa no o yete ben ye fie ni na ne fie ni wo de aduane asi so kwa mo de me ba aduane asi so wa mo so literature fie me so me kofra na wa ma me ankofra na wa ma oba na me de ba na aduane mu ahye me so ma anko ho oba ai be ma so oba ya aduane gina no so sa me nye odai na me so me gina wo so to fa me shat gumi konkora popie da me ni sa aduane addition ko literature won se me yire ba fie ho apam no adan esiden na ho so mo tu ne for bone obo be ka ne ye no me mu se ne ba ai wanyini ana wo so Sarah na menya ko better 37 do benya ena wo so wo 3738 ena wo so wo san no 42 oh sani nka ye we 3738 ne yidie was wo ye mature into won swasa asebia obayi ye ne masaha eya Akoma 87.9 makoma mu nsam dwumadie no eno anu wasugu so awutie no na wo ka sense oba fa ni kunu achi a enema mienu ida se be ma ne wo yirima ana se oyi otua enti wunu sa no die enti na won so no wan kope mema ayi bia no na wodie no mu ampagya kakra na fe wanto wakọ homamu no wanhwe se befa ne se sika bi da bi achi ko se sika kakra no enyema munye me ko bushu me kaba na yedidi na correct de ko bushu me kan yedidi correct de mu ejina so ba wo konya de mu odu chen wo de ejina so me gina ma so pe munya ba bia so won me transfer se me memra na woni bi ho da bi won fa bi me manti mafa be ma to so be se me nsa me manti ba no mko ntimitu me nkwa na metre de enti ma ne ba me yo because of say wo ma be ma matetare wo de so what I say anti se metemba bi so mo ba no mko ene Akoma de wa che miwu edua na dwo a me percent afre adan ko hu yebi se be ma bi ahom fra homache for de ade etwa puse se kateche sore na wa adwuma ye na so we bi na hoyi me ko hwebrem na ko hwebrem what did this me man ete kafra ibepe bia ma opo bata ben ese kura me nyokra nka me awo akomitim se me nwu bio me pede wo nwu bio nti benfie san Akoma me wo 42 dia be 35 35 di wo nwu biem wo bebe ho a me no bebe ko 28 so twa na wo nti wo po bi a hwe na wo obi a wa bi anka nwu bia na yete wo me hwe na de no so hwe me de kase ana kokoro bo yo kase de me yite de metim ko fa kase ahwe na awie me pe
me petete kakra ho ne ho ona nya tia no so anya kese ho ne ho okay yeah very na emom bibia to me see into mama ma charismatic ventures Zahara Mr. ne G capsules sometimes ya na de man ne peno me man mo ntani Akoma FM mo nyana mo frɛ oba no emfa emame Dr. Mafo Fertility About Center Dr. Mafo awo fie no wo mesrɛ wo adase bia wawade efie mienu efie nan efie num obi kura ko fie duonu na so awo ne ma eba ne seyia na wade ne mu nsɛm akwa yese buburija wo hia Dr. Mafo Fertility About Center Dr. Mafo sɛ de tie bia no wo bɛwo na so nyame adom obi na akora no waka fom wontumi enante Dr. Mafo Fertility About Center Dr. Ebema akoda no anante ama wo so ho atɔ no otumi akɔyɛ adwuma ni mienu ana bema wayɛ mrelo sperm count no ɛho ne mode boss so 1 minute 2 minute no adwonso nkuruma no meso winya Dr. Mafo Fertility About Center Dr. Ewa Tosu Esreso atie bisa baase wo Ben Presby School no meso wo na akora ne nante bra Dr. Mafo wo pa wo bra Dr. Mafo bema enemu san yade ne wo bema mu ayɛ mra Dr. Mafo friend was 0244411099 0244411099 na Dr. Enshaw kafefe was talala kafefe talala kafefe capsules ayedro no kwasam say edra wan sha obeko na ashortie ne kafefe capsules bema wo low sperm count obema mu aye mre anapo ensansa ni kuro egu bema ho say prekesen wo ba enka won ho anapo wakoso kuma no no emu abie ukoficha wote yawo atenka ye friend feelings nyade a wo bie enkochinchini nko ba bia wo de eye kafefe capsules no bi wo benya bi odane e ba kwale na apidance made bobo ase wo wusko bi e won kokko eye takwa bentoa esa bema fe 0207 183 819 0207 183 819 hello hello okay Sarah hello Sarah yes Sarah womeya woni akwasi buati ya wo mo no nkura no wo mo we ndaso no am papa ho okay wo mo papa wo fo ndaso ye ye nsie na babu minim sanka oba ne be mejayi a enka eba ne kai sankoda no edi won no odan na mu jai enka ne kedi be na wo chire yemu na radio FM Yanko Sarah hello Sarah ni kasama ni ko ti ya ti ni ho ma hello Sarah kasa yeche aha ni ho na ni na wo ni fu na ni ti ya fu ya watan fu na ni na oni si ni na oni si shu na ya wo ni sa ayo ti ho ma na mi abo na mi wo fa e ko ma na sa si se ni 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 sa se na mi ma mi ya na mi wo fa ma na sa si se ni na mi na tun function na mi e be ni bi na ya sa si na ma ya be nti ya be bi na mi abo na bi na ha si ye ku ha mo ko na ye ni na ko ni so ye ka ka eja ye be ni bi ya bobla ye bi ya na ye tete na ye ni da so ye be ye na pita o pro na ye ha ye bi ban na ye ni slabo asasi ni o fa bi na ni ye na ni bi ma u be na ma ba sia ni da ye try the other money aso ni na ye be ti ni bo ni na mi wa ti ni ni se sa ti ni o de bia ni de ma ho di bia ni ya ni kra ni ele ni ye be ti enti ye di ni na ni bo di na di ni ye enti na adina ni ye be man adina ni ye na hello Sarah meet you pa adina ni ye ni afa bi ni ku na ko te chi e ko ye su chi
ya kasina ko nan be ma ba me to gidi ya kasina ko kan ya da akho nan bi kare be me ya ji ke ya ji ni so na ni ku oba ko ni bi ya trisi sila mi tini ni ma me samen eni yan ko pa ya hata ko ele ma da ni ku trisi sila mi tini ya ha de ni na kujiyan na masiri ni na masiri na min kada ma na me bani biya support na man kada ni se min kada ya hanni se ya da na da biyo ho e be ye ma me bani biya support na me kwa ni tini ko bi si ayo ko ni na me try ta ka kan mi yare bi ka ra ya mi tuku na ni asu na mi se ya da ye ya mi tu e be ye ma ya tuku ajina yi ba ọdún àwọn ọ̀rẹ́ tí mo kò sì kẹ́yìn ìgbéyìí ní sí òkúta ẹgbẹ̀rún ọkùnrin sí ìṣàìlú. Yàtọ̀ fún ìmọ̀ràn kẹ̀kí nàìjọ́ ẹ̀bá ni yẹ̀fẹ́ ni màá mú bẹ̀rẹ̀ wa. Ẹ̀mí kun oníbẹ̀ yìí kí n fẹ́ kí kẹ́kẹ́ nínú ìyẹn mi bẹ́ẹ̀ ni mo ti dùn mọ̀tí ìyẹ̀ bí bẹ̀rẹ̀ mi. Sọ́dà yóò mi ti mọ̀ tẹ̀sí lẹ́ẹ̀sì yẹn ní ọ̀pọ̀. Sísà náà yìí mi tí ẹ ṣe ń bẹ́ẹ̀ ti kó sí ìrètí mi. Wọ́n sì sàmì màá rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ọdún mọ̀tí ìyẹ̀. Amani say ni family na pam na mi si ye me banase na me de me di me ti ye na ka me ti ye o ti ba ni ko ajina o ko si sai ni ba ya na go ene mi o si kikan na o bi ba si ni o ba e na si me di na ko si ye so o ti ai ti ta na mi di si sa ba o si ni ti ti ta ni na mo a ti bi amen na me ti ba ni ti maybe ajiyani ni class ni do ni yeto ni na mi ku ni man e di ye me ni ai ti yani ni lobo ni ku ni da ya ai ti fara ajiyani ti kan ya ba ti ni ko si ya ba che ajiyani ya ka ya bi da ya ti ta bi to ai ni ko shi ti ba ni ko ni papa ni ko ni papa si ya ta ye ti ko ni papa ho mo ko mi papa na mi kula ko mi bla bi na mi wa ka ba bi ta ko ka che mi bla mi ta mi na ko ba bi ko mi tama ho na ya ti mi ti wa mi ta ya mi bla mi ta na mi se bla mi ko mi papa ko na mi ko mi ti ka na mi ba ni ku ti ai na ko ba je na nda mi bla na mi je ni mi na ti so na ma mi ka mi kula ko ba mi ye ti chimai na me ni ti baba ku ti na yi ko wa bi ma ni baba en ti ya ta bi awon meka yan kan da ti na ko ko ma na ba na ma ni ku yi na ni en ya ti yi sa asu yi na ni ko ko ta ma ko be jaman ya ma ni na ta be ni ya ti ta mi ni la fa ni ya ga ni ko ti ni ya ta ni ko gura ni kile ti bi na tan ta ni su ba ni na bi ami ko se mi ja de man ona ni ya ta ba ti ya ha ni ya ti ni o ba di ja ka ni ya ma mu ti ya ni na mi ya ka se ta ya ka fila na ni ko se na ti ona mi ya ka ti ya de man ni ni ya ka ta ni ka ni ya ka ni ti ka ya ta ni ko ha ko na ya baba hello Sawa mi tie pa Mona ika tani wa pasa ni wa familia ti kawan fami kwa hako ni wa pasa saa aiti ni wa fasi ya jina na kata ni ma ni ma nadi asiye ni kuni aka asiye ni sasa si ya bakasha ni kuni kata ni ma ni ma nadi ya ta ni ubaye ni kumukani siya ni chaje ni kam ni bani ni kama Mama ni siya kwa sisa ana wakachira ni Same bani ni musu kama ade mbaka Ako kati ya mita pasa Kwa mita pasa Kule miko kati ya mita pasa hai Niwa nimeja ya fari mfitile Kile jani mfitile Na mita pasa nati Same bani Nini pa Ya abiana ako fari mfitile Na yoda kati ya msema Wasa kawini ya nizmadiyo Kawini ya nizmadiyo maamia Kawini baba kawini fari Nti wa ni mwaje nti wa kwa ntichwe ya ntichwe bia mapo nese me bana na kwa maje na kwa ni afaje kwa kwa na ita family ni ma ni oba ni ya mtu
apisi na ja wani awo koma wo ko kitire na na wa ka ya ho ni ademu ti ti ni go ni ye na on da so man ta kra kitire na ko ni be je ta ka so ni be ka ni ni be ti ka ko so ni ni na ka ni ko be ni ke so ko ti ya kra wọ́n fọ́ sí yìí fọ́ màmá ẹ̀ná mi yí ọ̀pẹ̀ yìí jáde lóbi ìyàwó mi yí ọ̀pẹ̀ yìí gbà fọ́ máa wọ́n bẹ̀rẹ̀ àìsílẹ̀ mi náà mi yẹ kàkàkàkà ẹ̀fọ́ ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ máa mi bí ọ̀pẹ̀ yìí títúra ní ẹ̀tọ́ èso àkọsí ikọ̀ wọ́n ní wọ́n á sí wọ́n fà nkàlá mi wọ́n tẹ́ mọ́ ntìntì wọ́n mi ní ọ̀kọ́ náà yẹ sọ́fù ìlú sọ́fù ẹ̀ fi àkọsí ẹ̀ kà sí àkọsí Mayanka ni wani wurasin. Akwai kacire ya fafi sen. Kapa mai yamma wa mami kakata. Eki sana biya min kanin nan ta ne sai na fafi akwai kamfambani ne suwa. Yan biya mafi mani. Kawai cina kamfambani na tsaye. Nannan sama suwa a wunagi wani sakatan kiran kiyo ne ma ya filimi. Nannan wunagi ne akwai Pati Maribaka wani da gida sen na akwai kacire na nani se na na kofi kwa kama amfani nan su sere na ni kake akwai kamfani zan esi se wasu ya fani mako wa fani yoni ya mami ba kani da sinatu na ya san kuwa yi ne sere na Amerika sa na ofi ama na kofi ya kofi ba ada kuwa ina mesiye ni mankasa Ọjọ́ bẹ́ẹ̀ máa wọ pẹ́rù tó ní bá àṣẹ náà wọ́n pẹ̀lú. Ẹnití lóde ọmọ bá ní ọmọ wà hàn mí lọ́pọ̀ bí àǹkùrá ní gbèsè ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ ọmọ ẹ̀ mọ́bẹ́jì bí wọ́n ọ̀gbẹ́. Náà mo ti lè mọ́kẹ́ tí wàá ní wọ́n ọ̀gbẹ́. Mo ti náà ní ìyá Akoma ìyá ọ̀nkùrá yìí ní àyè. Ọ̀nkùrá mi ní ọ̀pọ̀ sí yà wọ́n tí ìrìn títí wọn ṣẹlẹ̀. Ní ọ̀nà mi ṣe àtàwọn ní ìkọ́bìẹ́. Ẹ̀yẹ́ yóò fọ̀dù náà ní ìfilẹ̀ lòun bí náà ń ṣẹ́ mi pa níbi ẹ̀mí yẹ̀bẹ̀ ní pẹ̀lẹ́sọ. Ama ma ọkọ̀ àpẹẹrẹ ìrọ̀lù bẹ́sẹ̀ tí lẹ́yìn ya náà ó bẹ bẹ́ẹ̀ ọ̀mú máa kan náà ó bá àwọn àti ìfẹ́ra. Àìkúrẹ́ náà ìfẹ́fẹ́ ẹ̀yìn yóò ẹ̀yìn pẹ̀lú àwọn ọmọ wọn. Ọkọ̀ tí ìtìlú bẹ́ẹ̀ kan sí àníwọ̀ lẹ́yìn tí màá fẹ́ náà lọ́mọ ọkọ̀ tí ìtìlú bẹ́ẹ̀ bí màá tẹ́lẹ̀ sáà màmí ina nake yan bẹ́ẹ̀ ni ti ina ina ni kare a tafiya da a pinkiyo wasu yanzu zai na kama tsara yana da tuni a tafi kulai a da alfirfan wani na tafi tuni da ke nuna nuna da yi mata mai sana wato aiki na kafin zai yi ce ya ba yana su tsara ne da fasiyan kai ana yari wani mutum da ba da amma su nuna mutu tafi Black lẹ́yìn pẹ̀lú ọmọ náà ta ní ìmọ̀. Ìmọ̀ èsì bílẹ̀ ní ìwé tí ìbọn náà ti bíra sí ìsàmúmìlà. Àtàtí sí ọ̀dọ̀ fáàkìlà náà pọ̀. Àtàtí sí ìlú sílẹ̀ wà bí ní ìpè. Wọ́n fa ní ìmọ̀ á sí ẹ̀mí ìdílé bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ka sẹ́ ní ìmọ̀ níbi àkùrà náà rọ̀bẹ̀ amẹ́rin. Náà bíra ní ti náà kọ̀tí ní sọ́kẹ̀ bíra. Yèmí á ní pé ọ̀mọ́ fi ní èkó bí ẹ̀kọ́ màdúrà dínàgbà èyí ní sẹ́ ẹ̀bẹ̀bà. Náà bíra ní ti ìfẹ́lẹ̀. Ó jẹ́ màá ní ẹgbẹ̀ ẹ̀ńtà ní ìkọ̀. Hello. Esa Sarah. Nna bílẹ̀ yìí ẹni yètí ọ̀fọ̀fọ̀ fọwọ́ sí ìwọ kò bí Akoma di à ọ̀yẹ̀ mọ̀nyẹ́ sọ́ni nǹkan náà ọ̀ma bà. Nítorí náà mo ṣe ìbílẹ̀ mi yẹ ní sí ìrètí ọ̀tún àṣàrò máa ń fi ṣé ìrònú àwọn ẹ̀sẹ̀ náà mi lé ọ̀bẹ̀ mi máa ń rí bí àpẹẹrẹ kọ̀ ẹ̀yìn. Nna èyí ẹ̀ ìyí ìka ẹ̀sẹ̀ mi ní sọ̀rọ̀ bí ó kọ̀ ọ̀bẹ̀ bẹ̀ ń ti ìyí ẹ̀yìn ọ̀tá yìí ní kẹ́nà ọ̀dọ́ kọ̀ ẹ̀yìn. Yẹ̀bi yẹn sukuu abẹ́ẹ́ na awọ́twe akura yi ní fẹ́ kẹsí à wà nfa na awọ́twe ní akẹsí àbà wọ́ba wà wọ́pẹ́ àìsàn pọ́ǹsì yóò ma lẹ́nu ẹ̀ka yóò ní sika ní pọ́ǹsì náà ma lẹ́nu ẹ̀ka sẹ́sẹ̀ ẹ̀sìn ayé níbi ẹni mẹ́lẹ̀ fún wọn ni na yín kọ́ yóò tún ní ìṣẹ́ nkura yóò tún ní ìṣẹ́ náà le bẹ́ẹ̀ nkura ní ha ìtẹ́mi hafẹ́ kù nítorí ìtún ní ìṣẹ́ òun náà. Nítorí ìtìlú ìṣẹ́ òfin náà wọ́n ti ní ọ̀ṣọ́ ní fún ọ̀pọ̀lù náà. Máa ń káṣe lámìnì ọ̀nà ẹ̀sìn ìkàrí ní skul báàgì ní skul kàbíyá ní bóyá ní bọ́ọ̀tù ọmọkùnrin lẹ́yìn ìrìnà
the gym, every call. No, then the couple of blank and the one part when you are continuing the time. And I was doing it. So then my brother, available. You know, I feel the new car. Over my new family, as I see you, call. If you there, the other person, you can say you to do my friend. Let's look at this, let's answer. Let's slow and come, slow. Oh, man, no, not that fashion plan. And you say, oh, saying, yeah, I said, akɔfo wo ka kyerɛ ne sɛ enkoda no wo mo na enkra no wo munyini a asantefoɔ di nadeɛ enti wo de wo hwehwɛ ma kyerɛ kwan bi ba nkra no nyini a wɔn bɛba no hwɛ me ti ho me kama fo ni yankopɔn asemu I never bought them to acquire me the tattoo ma ni kama tinta akɔfo bɛka tinta okay na me fia kɔfo wɔmfa yo ma me na yi bi wɔ ha yi ti na me ti wɔ ma ni o ma ne ka tell me say wa so na me fia ni na wɔmfa ni na ìfẹ́ni yìí ọ̀nìyàbá. Etí ilé ìyá mi fún mi náà ká yé mbọ̀ mi yẹ́wò náà ká yẹ. Náà ní kíláàsì ẹgbẹ́ mi yẹn ní ẹgbẹ́ ìfẹ́ni yìí náà ń bẹ̀. Ọba ní ti asẹ yẹn ti wò káyé ní sùn ní ìyá àbúrò kásá ní so. Ẹjọ́ bí tí náà so na àná wọ́n obi di náà mànú à káàdì ní mànú ntí sá káàdì ní tí náà so náà pẹ̀lúfo bi. Náà ní mànú ní kù. Na afẹ́ yẹn kasa. Náà ní ká sọ́ọ́ ní ìgbà àti ìbáyé nípa ìṣe let's see àṣẹ let's see ẹ̀. Mo máa ń bá ọ̀dọ́ mi kọ́kọ́ mi ní ṣe àwọn níbi màmí mánú ẹ̀dùnkọ̀ yìí. Kami mani kama kama kula misamodi mami mani kwa mami nikasa kweli ni amba mja ni yangu kweli ni yafu aka kwa enye bila mami ni kasa kama nikasa kama ni mja na ebe woni akwasi ayibwa tentie wo fa na chida bra na motie mo ntamontete ya no ma ene na mentra ese Nini asema analizoea ni bayani man ana nani kete ni safitini kama anawe mjini nimesema mimi na mwanzo ni kase mbia simple bwana po eti asema ni bayani ni mbia ezikoda tamone beba wabubo kwa edu binti na mepese wuyi wano ye nyina ye no betena se ye behia but mepese wuyi wano kakra o kire se mufi kra betena tano so no mo ba na mu bibi ye wo behia danfo bi a ye fe no esibisawa wo hia no pe na suban status san se wo pe be mama wo se wo ye de no tire mi bisa se sabre ni mo no wo fa na chida wa pa na mu nyaye na misa kwasile ya kuwasa baka mkia mifanya chini ya mifanya chini ya obwa ufa machi enka nale edana ka yo nakambia wanka omitaka sisi mimi siona wako bili ya kwa nini wala mimi mpati omitaka sisi mimi pale mimi ya bei akasema ajana nini ya nimefanya nifa
sa na me so ala me ne eni asibi se wa te ba me so amo ela asibi se wa sha de be ka che sara se me pre Unya hwenka papa wa me fa na ba na ni kunu Wini say ayi abena wo da so nti na wa sheda kura na ba ho se be ya wo be ba ho mama I want to tell you. Consultation fiem me mo twam abena esibisa for na ya mama we no so we kunu ni esibisa wada na ni se ma bo ni wa ti ni madam ko me da ya wọ́n kò sí ní kàkàmá náà lè yẹ́wọ́ ṣùgbọ́n náà wọ́n yẹ́wọ́ yẹ́wọ́ pé náà ti ní bí madam ṣèlú ẹ̀ náà máa ṣáàlù ọ̀nà ìwé ní tó ń sọ̀rọ̀ ọ̀lọ́ pápá ṣe náà lè wí ìwé náà ti ní ìwé ìwé bẹ́ẹ̀sì náà yìí ní níbi à wọ́n ní ìṣe àdúrà bọ́ọ̀lù àlùmọ́rẹ́ bọ́ọ̀lù pápá náà wọ́n pé kọ́ni. ṣé bọ́ọ̀lù pápá yo akwasi se ti àwọn yes abia no ese woni esibi se wa kwa ya danfo wiye no afa ni osi be yesesa na woni ne na Emiwu anese wo de nese wo ko na wutumi de komani bredi ayi akwasi ujini so be na pese ogun eni mu ase anya ni gwase mi mo jema wo kam de mu gwase mi nkanya ne kora ko bom de kum da dada trisi di ho ko na tsa no this one wo wa for machi ah no ada to na me wo ho ada
Obano was a time I want in the Tiano. What you train the dross or dross or pop? Not what to say. Minute to say that to what I should have told was a chimp. Obi o wata na obi onu se mra na be she da fa ne do what no enu gwase mama obi bo enu gwase o de tete ne ho e so ko bo dwaman ti no tama na wo ka dwaman yasem ya na me ka kiro se ene e bia na wo so no woni ne na ma ne ho nsa ne da wo sie ne bia be ma okofa na ne be ma so me ba anaso wo yi ska cha ya be ne bia na wo ko ti da mama kan she da eni ho ala me so ko me so ba hu mo de se da bia sa ko ya no ye ni sika afu mu dwuma ne ye bisa sa me ne tawa ya dwuma da ma to me kwa me na nto nchene ma to me na nto yes wakwesi obi a na wo kan adwuma enhye danko ye ni ade wo yesu hyan ya ba sa akofa mpra wo mama wo hwe ma mienu bi sina hwe mama wo nkyeremu edam mi sita chimai amka shumeka ipo di ka frɛ me Mr. Akos woni krom sam wo bi era wase ntin komodi die no na me fita no so fe kram be shumeka no so wo pon a ya fa boss be sia enti ma woni Mr. Akos ka sa fun so edam me ba no ma material se je ko ma ayere oje allo oh wani likunete enye se be ni kura tukwan asibi kunu asibi oni kwan han asibi ko fokune na so ni wa fo ka ni wa ka ni wa ko ma so wa na mo na kasa ni wa fo ka ni wa fo ka ni mo ko ma so Sarah wa he me ka wa gbe ba de ko na na me nsi ho no na na me nsa tano so nyini nwe na na me nsi ho ma ka chiro emplamese wo do yire ti ma so mama wo say ko fampra mama ko muso fampra wo be sida ma ba ne wo ba ne nyame emplo sister no ono bibi woni nsam enti ko a mi suma ka ja la mi kwa me mo to ye aduane a otima mbi kura mo me ba ya ka say Sarah na Sarah mehia ho ehefa na wo say mo ta se mi mo fo mo wa ta Debi ene tema so na wo mebo a nyame ya adom a adwada Sarah me yenhia enti ni yase Monday no dwada ne tini man ka kire no enti nyame ya adom adwada before then no ye ne obedi nkoma akopem dwada ye ne abusuafo ne be kasa because ye duro akoda no mo sama ha wusai wo bi wo ho wo ko di wo ha wachi akwa ko numa drawu
Sarah enkoda na baby mesu dia branch yi kan yi dia agwati kan yi nti yi enye ni gwase yi eti mesu me maria wo kasa weiti na wo ko wa na why na hwa koda no ma why na hwa koda bra wo wo pamon koda no mu obi na je nkura na Valanda so eti mi bi sase aho no wo pamon kura no don't worry ya wa fada na beti ya tu ya ya betu aso se de etie bia ye ne Sarah behia e wo se etumi esiesie asam no se de etie bia no nkoda e wo wo mienu nya koda ba akoda mienu mi yensa wo mo do so se be ya ye besiesie na nkoda na nyi wo mo papa ni wo manya wo mo maame yen ka se ye ka wo ba ekwia ene ne ka se maame na wo no ya pa wo de me ba so wo aya ko 87.9 makoma mu nsam dwumade no eno anu asugu so awutie no yenko na menimi nua ben kwede nkomo awon fedua mo ha mama ko mejo so na pom te say na drum na mo so e nyame adom obo adwuma ye ho aden menam krom ma me banyina chese chese da koma aye pinso aye pinso no kwasem nyame hram waje abosu ko ba nya gro no gina so sabilaba mama ko na chese na ye ukuala no me na ya ne kan ukuala ne sina ha na tu ntimi nka da no osela na ye ukuala ai ntino ya tena se de ne atena se ye duro na ye de ba mo pona no ba bibia wuti ye efre se wote wo ka mu se wo fie ehene na wo ya wuti ye efre eye Zahara enupa no na wie ye de ba mo pona no utie me na se wo de ne infections eye ensansan ana age ne padua no aboso wo ye wo ba o de puan no wa ya wanum wiase no nyina enko na ye wo hene na wuti na chese ko na basa drugs of one de omupom sika etitie me yi pad bibidro na nom bibidro na wo ba nom no sabi minim obi aduro de ye na mo mi amaduro ye Zahara nupa na de minim sa wo nom ye na no o de puan na mabiem etitie me pe Zahara G capsules no ebi ukọ herbal shop pharmacy shop bia na wa pe bia to na wo de Zahara herbal mixture no aye ni nsuo ye a wo de be mene capsules no wo de aduro na ebo aduro so e ba de say ye adwuma ten so e hyinsam mu asese teta ne wo wedie na ni ne wo wase ni nyina eyi ne ho wo ye be ma wutie me wanya gono pain ama ekọ
e wo mu a de sa na hu dwan ni padua ni dwan pe Zahara G capsules na pe Zahara herbal mesha no se ne ma kire na fansuo no enom capsules no gono no ebe kokora emma bie mu da eye nam yade wotie me bema eye syphilis ojo so na bema na emu ya wo ja obi wo ho a wo ye bema wo tie me wo beda so de na nsufita bia beta de bema no mesrew eye syphilis ekuru aba bema num enam nso na sa yade ne yefa enti wo nom no na ho kani no mani bi nom ti wo bo ho ban no no so bo ne ho ban se be ya yade no wo de ni firi ho no won san kote foforo ensan fa mani padua no eye Zahara herbal mesha Ghana ha de menim ba bia wo beba wura ye towadro ya Zahara ye no ebeni ho onti bibia se ya numbers no ene bu TV no so fe obo wa na radio na otie wo sa no frɛ ye e wo 0246 348 334 0246 348 and a 0248 569 0248 569 Zahara herbal mesha and a Zahara G capsules TMA we ye wo ba wo de ne ye wo menses e maye obo hobu ni nsa no pay ade enche na twa mesre wada se wontwa abra na wonyam nko ade a wonya 50 years na mesre won sabuo na ye nanso obi wo ho a ema danso ebi ananum eye na mienu ne ba ko no miensa no kora nye mesre wara Zahara herbal mesha pe mienu pe miensa akabe na wochi ama wo date na so ama wo menses na ba no hyase sa wo be no nom na hwade ebre no so a menses na be ba kama ne keka mu ni ade nyina no ni nyina be ye firi ho sansa amayi a wanhwe a benya fibroid emoja no aka ni padue no me wo se besen na ede ko sa na nyame wo hyehye no wonya Zahara herbal mesha wo na ebusuamu no bia wo ababa wa bi wo fie wa wo ba wo ye ba tai wo dum bi na wo ba no so dum bi ema no wo modru wo nsabuo so a ne ma bebre ni ade koso eti wo ma na bebidro no no ma na boa ni dani nyina no eyi ne ho se ya ebetumi aboa wo de na ni awiche Zahara herbal mesha no nya binum a ebeboa wo Zahara man capsules eno mo mama ko Zahara man de no kwasem ye memedro nanso meka ho asem na ma na nani o mani agye wo bisa se de ntina meka do yi ho asem ma na o mani gye ya sebe because asa manu na enjoy ya bema mu ya de ne dia no so no de adwo so what you say mu ya de oba no na enjoy oba no na meka no enti bema no ma yire ne nye bema ya de ne on fa hye no ho dabi mesre no kwasam enti meka do na sema ma no mani gye na anu ye call drug store ye se ma na eto mo de ko mo kunu no enti se wo ye wo ba mesre wada mema ya no mo fere ade bema bu ho koto memedro sa no to oba no koto na fa mama ko ka kire wo mo wati ase wa na wo dia ukoto na de ma be ma na ebeboa wa nkasa eye Zahara man capsules ebia na kunu be mesha wani nye ho tomienu tomiensa fa koma no wono no be ma ne mu be ye dukama edro na djuma eye no no ensetipa ye untimi ne dia mesre nko no madro ibi unya Zahara herbal mesha unya hindi ebeboa nemo se ye be ma wo be ma dia wo dia ye Zahara man capsules mo mama ko ebegina wo se ahonjora na ba enya gro gina so peme hindi herbal no eno ye malaria fever ebi ya wutie mi atidi no agene padua na boso pepunu ye flu aya sa ohini mu asikata wo kasa na sa wo bo hwene mesrew pe Zahara pe hindi herbal mesha ai Zahara fo yinde no eno a wonya be nonom a ohini mu nyina asisiye ni nyina mu bete ama chesa wo ho atimi atɔw na afenso so obi wo ho typhoid wanu mu nure nko last stop ni hindi pemiensa penan nanom na hwade nkoto ba ko ntia wo nsa no se nkotu eye typhoid asefa mawo tonan miensa ne bo nso da fam edo ya meka ne se mama ko tonan kra na 100 Ghana ni kutawa be sergeant sisa 100 Ghana beto bro enum ni nsia me na meka kire wo ne bo da fam eye bibidro ama ene ye dia ye doctor gene ni kwa no kwase mama ko wontimi ni di na wo no madro ya betimi adidi enti ma no mo pe mo body no obi wo ho ya wonum hindi na watimi adidi na hyehye de kama wo si kire yade a wonum bi ebeboa hindi e ba na eye hindi na kyese edro ne din eno no your numbers no aya 0246 0246 348
334 334 0246 0246 348 348 334 334 and a 0248 0248 569 569 335 335 0248 0248 569 569 335 335 Mausaka enroibi eye Zahara Meshane G capsules wa mo yentafo no mbom we ya na wa ma wukunu Zahara man capsules e man mo ntoma mema no afei hindi no malaria fever typhoid diabetes a balance of pressure perfectly no bi adro we dance afere me di ne ho dance ya mama ko na shira woni madro ndi adwuma eye efifi dada mu na chese Zahara woni ma se enti kona kwache wodi ahaya Akoma 87.9 makoma mu sam dwumadi no eno so eguso awutie no yetwe ho aba na emom yetwe ho aba no ma menka cho se fido quick loans no brana baji loan kakra na efa kobo adwuma na ufiti ase age fido quick loan na yema 200 Ghana cedis yehwe se de wusi tua no na wodi huni a yema 2,500 Ghana cedis. Download the Fido app at Google Play Store. Fido 4 and Casa first cat to answer Mabosia. Bibi Sano who say Fido 4. Dial star 711 star 5555 hash star 711 star 5555 hash. Not just say and no ya the quayanum. Flora disposable handkerchief and no bomodianama will sa enkebi. A yakitua would the show bottom, would the show person, would the show wallet mo, who when Sigumu at watching, who bow wagum, what watching, what the paper free, what watching, a shembe brain to water omoka, coisun to my handkerchief, Biana and Franco fire dear Biamro. Ya were Flora multi-purpose towel, trailer tronif a neck pins, no, Nina a yakama. Fred 0243 033 033 0243 033 033 SPC Trust Fund Drink and chair. Memory Dana Kwasia, our program, no wedding, no engagement, no, or birthday party, no way, you know, several SPC Trust Fund Drink, ever. Now, one Kasa will be no woody on Babo. At the power feel ye, no water SPC Trust Fund Drink, drink of the moment, color and flavor be animal, a natural with vitamin C, and Nunti Bomodiana Numbi. Ubenyapi M or Siakoto Enterprise, Adum Pieces, more press Royal Ventures, Adum, Nasachi Trading Enterprise, a bench VIP parking yardwa, and a Pedro Frabo Ventures, a Wahisai Estate, for 0249 017302 0249 017302. Mom say and the old day Puana was watching now. Yadia Quanqua, Wakua, and Chronic ya, the Winya, the Royal Joe Park Natural Clinic, Royal Joe Park Natural Clinic to Tumika, what they point if you know just a year two, you specialize all day poor to and what she a 1 hour pair will be beyond on 17 diabo, and whom what dear, what dear Mus and Sembra, Royal Joe Park, Yawanaga, Jena Joshua, Yabensa, Dumasu Raban, for 0246 189021, 0246 189021. Number was Anka be Richmond Herbal Center, Equiafon Kuni, Equiafon Seminano, and Kuni Seminano was so, Equiafon Seminano Federal, would the Jaria fibroid, Ebetuasia, when I'm money and Sansa, Bema Wayambre, Ewan Pem, when I'm Ayana with Jariana Hokekau, Equiafon Seminano, Equiafonku, what is now Ridiano Ayefe, Sicilia Beko, when I'm money Sansa Beko, within a power, I want to chew to Moya Jumadeno, Modia Equiafon Kuni, Equiafon Seminano, Angel F. Mubenya Biako, Ato Ewo, Samdora and Co Herbal Center, some and Co Herbal, Blessed Herbal, Wamuna will KO, Wubenya Equiafon Kuni, Equiafon Seminano, Paulina S. upon Fico Herbal, Ewokono, Jeff Herbal, Makasim, Fred, Richmond Herbal Center, Ewo 0249 186845, 0249 186845. Dr. Mensa, Mensa back clinic. Yeah, na pon to say, Nyame no ko me ho ye mpacha won so e. Nyame adom. Inde urade ase. Me ho ye pa sesro konkono no. Me ho aten. Wedin ya frɛ me Akwasi Boaten. Akwasi Boaten, he fa na Akwasi boat free by. We fit techi man tano so. Techi man tano so. Ene ba ye. Why na de ne ba? E pa cha me de abeba be frɛ no Abena Sera. Ene ene eja be tom. Ana eja nem ebede butu. Ebede butu. Nyasa nketo o ma na ma broken heart. Broken do ma me bi ne mu odi nsanfo bi kyerɛ me. Za. O break your heart. Ento eja wa nyoya. O pese. Wode me sika adwa nanka. Abra nanka no so me nwene na me kyiri.
which in Anka and all those can person missing Grananka or the Ghana or person digger and I was saying coming to me and continue yamping for but if was in Sanko home up and the Bible dampen okay any of you Obama what don't buy a friend saying a friend Abrasara Ufri Thanos ni papa free Tadeso okay teach me Thanos wana kwa Tadeso ni papa Tadeso free Aruki kwa kunsuwa e wana Sarah ni papa free okay so hu Thanos wa Tadeso ani asa wote nti na ebedare fie ha yesi amagani amagashi ehuna magahwan ho enu ano no to aso ne yankwe yo mama nya bone se me abna Sarah na yetenkran ya wumienu abrebe me ya dan ni tuba Thanos YouTuber ya no eja Thanos fom djuma na ye interfere nke fa pranse be ya djuma ena kasakasa bi ba ye akasakasa ne ba ya na Sarah pake ne ma se wontim ware bio ena ko ne papa ho e wotade so wo ko no na me ne enkura bi no panyin of 5 years Akoma do toso e wo 2 years wo ko ne jam kran gu me so ana pa okwa me Sarah wo de panyin 5 years be jana amiti me ada anden kakra ne for 2 years no ko pante ase na wodi nkwa nyina gu me so me hwebe 4 days stay na o me fa ketwa no na ka hye me maame na maame se da bi ketwa di wusa 2 years no tie mfa nko nkoma no tade so e de akwa no ko ye woje no e diska ka ho me ne maame free tade so bedlu Thanos so mi de ma ho be 30 minutes me sa ko mi fi am ti Akoma FM na Sarah de akra no abeta no kwan no awia kete 2014 asa na me kan anya me de na metama akra ko police station na police for me twa ma no asem hwe na inspector na me fro car ye fa drop in the court ade so say ye kofa no ohuni ye na bum ugane ye na inspector so di jai eni akokọ de empen dabre ade a che ye kofa no eni ba ni nkure ni inspector de tumu na ni papa rebel no eni yi asem ko ofie ko ka asem ofie te ko ka asem ofie no ina ya esatena ye nkure ni manya ho ade ko se sube no de du awade no nda setena nti no na manya ho ade enti esatena ye ne wo ba ko ka ho ma ne ye mensa nkure ni ko adwuma ne ye do meduru baabi no na emu odan enti me yonku bi 2016 e friend ya Frimpong na wode take away Roberts e ko trek e wo tamale eno asini ekwesi me do be bata be ho ni aye sa adwuma no ampa wode mbata no woni tun ko trek e ko be 4 days 3 days ni aba ye ba ni kakra ne ditwetwe ho saa ye sa eku adwuma enti 2017 ye adwuma na adwuma ni na me so mete me ho ifi madam fo ne nchen na me nka sam so me de ni me ye dai e ko trek eni tamale ye ndi bimbele nyina no makwa akoto take away Roberts enti 2017 me ko trek na mu na obi woni tamale kwan watrabu pe ka wumpe ni gulumpe mfimfini ho na Roberts aje misika eni bi ja trek ne ko enti minya hoden me ho sisi mo so da bi ye yeku adwuma but still mintum ka se mani to ku adwuma no so ya je misika kura na minim su meka ye minim pabo apam okay enti da ya nkwa fu mu a meko techima kuru kase meko akopɛ chopo ni meka se ne ba bi ye ba bi yudua mako ni nyeska no ye se dua kashi wasase ne so me se nkura nda achinti nkura no ho ka ba kase na kashi naba enti me ko techima isu meka da ya nkwa fu enti 2018 ya do makon bio o ba bi fufu oni abna Sarah afa huna Sarah ko fa adamfo bi adamfo ne fere sibi sewa sibi sewa kana se mo efrafra ni Thanos de obi anim no ne be wo no Thanos nti wo de sewa na ma me de sibi de fere sibi sewa me na ko fa be adamfo yi ni se oduane a woduru ho oyi se fere oduane mu a woduru ho odu sibi sewa ho sibi sewa so yesa fiti kase mi gudi mas Thanos obi anim no em ko sewa fi sewa yi so na me yire nya nante a
pa ko ba niema abana natena no wose mate sa mere ko ka che no me raba adai ona be sizi mi se me no wi fadamfo me ko ne honne akọ ho kina ofana damfo na fo ne ni me bi wasesa nokure ni wa wutem ni wa hwem bia be obeja oja honhum so ne mpia ni so de mo oja honhum mpia ni so ne se ni fu bele ayen ko ho kan o de ni fu table so ekata so kama ana no ye me obi akire no na afi be ko ne esikoport ho odi ni si ho no enso hura ho wakasa ha rough ono kompaso a obeso twa ho kakra akora o mama wuntwa utwa ho ampa no so da wo ya ate se eja obeso di oni ni di mpaso gora ompre o ma bre ompre kura so ma bre kura mama adan Akoma no ho anamo na watu no nipa no anenam no obi anim no enti da me koteshiman me ko bo shimeka aboba esese me bafi na sera afem fun so say akwasi me ko akoma da kodi me nkomo bi yaba oza na samre bo sese akoma da de nkomo be waso de oba me beduru ye enkra ma no wa hem so ko akoma dan eni obeba anajo tan akoma da no de no minim baby now so na oja Sarah nya Sarah ne ja asa bra ko boye na beso mintim ne ntena bra be ofiri ma ko fa be ma na nya one neto na akọ fa bi se wono ko fa obobra boni wane me na no e na se metra na danfo ya hwe se eye anamon papa no ne yitu a lesana danfo ne papa 50 chiram yonko na me che osuban okay ye hunu ye but wo pa Sarah kwadru nyina wo ko hu se be mabutu Sarah so ene ne da na Sarah ne mprani wo hu bi da sasa mu ye ntamte Sarah ofo bisa me ene we na akwamu hina da du de ye fa nto ja ne bisa se wo hu no da onana mu se na mo ba fu abu a hotel abu ide ade so wo so bibuto yere so wo fa fu akere hihia me ha makwa hotel be kanea na sa ne mani ho na na ekoto so mo hya so wo ka so wo ko papa wa ba na anya yiru tumi trace ko papa ko bisa no ene ko biso papa enti adan na ya won tete no so wo tumi hu se woko ye kan say hotel woko guest house ni ade mama me traffic be so ma ye hye sa yo me kopɛ de mo fa be bi te fa me kwatete ba na mo de bi nya asem point say me fita shima ba ye na oni fie me friend fu enko onfa oba na so ko ne papa ho enti ade a chen ko papa no papa Sarah kura no no wa ma ha atete nkro na bi esra ya na mu no so bo so me aba boat me say ehwetwa me bi esra ya na boat wo yo enti se bia wo fra wo yire kura na wo nya no a wonim se obi dwam mama na wadi kan bi ba ko so che me kwa akoma dan yo abun basis wo bedura na dwetan wo za ko hia sembo ma wo kwa da akoma dan kwa akoma dan bia Sarah beba ye behunu me so de sunu o de bra so ye behunu na wo yire da bia wo na wo yire beda bia na mu afọ me se wo ne be ma me se da bi o da be ma ne ho kwan so a emu afọ ne sai na woni wo be pre romance emu fan sa wo di ahye se comedy mintima di ni sa emu afọ ne sai woni ni pre romance esun se de wo memia no ama kakra ba ene sun se de okoba dwuma ba bi se me so so ye dan mi no ntem amashina ko ye dwuma ba ye dan akoye dwuma ba bi ne ye di ntia ni taste ena se wudi ena be ne komede wo akoma ni bre
obeba ekwa modia montra asema me said ye tie bia no obeba ye behunu baabi asem no kra features bamboo toilet roll and make for dia ma 100% bamboo eye mpempranka sa no harsh chemical eye features bamboo toilet roll and ni dwa na woso wo ko je fidolo na fakotu bi na kokoton wudwa beba wo bia nyi so bia school fo no ko school skani wa de better pan features bamboo toilet roll bo hye ho enti obi anyi so bi features bamboo toilet roll eye kama eno ne de aba ye die mu a wo be hu ye wa ata Nkwakwashi LP North Industrial Area Block B612/8 Bomodiana Freyan Crime 030-222-4843 030-222-4843 Kumase Fre 0550-000-990 0550-000-990 Bomodiana Kotubi Ekoton Health Alert Clinic and American for the Amawo Mr. Oba will fit chromo enye diabetes not hypertension stroke no when I know say yet typhoid ne nemu san yade no all san prostrate no wo national body no mu ehyehyɛ no wo sisi yade no wo no pemu no ne wo ntini mu atwetwon no wo da na dwa wo ntumi na white no ana yade machine treat ultrasound scan massage physio ni na no ye bi e wo health alert clinic ye wo ashaman ye ne queens hotel hwɛ ne mu Medina post office ye ben First Atlantic Bank Kaswa Crispo City Junction no ye ben block factory no frame 0242 518893 0242-5188-93 Health Alert Clinic no Pastor Julius Akwaba I'm Joso Koko Akwaba Evangelist Akwaba Nanayo Akwaba Pastor Julius ma yensha akwasi boaten both ena afei abena sara exhibition finfin asibi ni abena sara ni ade ni nyina ma ye chetiefo na ekuada I think say nka osha asem na ase na ese de na sem de pao na ye fre abnai enioma aye style na on say no kwasem ne say nka ba tan nka wagya nkolabo agya so de enka wo ye den you sympathize with the man ebe said ya say wa shem be man na ye bi anase wa because be ma de nka wo kwa bonti kopa adwuma no wanya bi aye den abafie but ko ba so ba gya nkolabo so na wuntimi kura nya adwuma papa because all kan was we shoemaker anka obetumi adan ho aye nneoma che se nkade dia be ba na ba gya nkolabo so ba wo tie oba no so asem na wo di mu say Brian so ni na ni yie nti ma me mpese ye be bi wa wansem mu sesi ya na se abna ka so be ba dia abna mra asibi no hye mfimfini na onzo o kasa na danfo pa ogan busa question say man ka on de so me nya papa no ye papa no ka ma danfo na okoko di no onzo kan pe na se otimi say nyuma wo ho a ye be pese abna mra se de wa mande no de bi wo bia o ta no so no omomoden na omra na ye ne ntena na at least the womb bia no yemie biem na emfa asomdwe mra na emse se no akantam se awade we pa de won ware bia no de ye be nko ya be fa so na ade asomdwe abantima ma memfa nkonko ho na oba mande a na fe ye nwurawura mu na ye fa asomdwe mra na anya sadia ne na Dr. Mensa ba clinic no no ko twi oni Guinness de pono na edition mu Dr. Mensa Dr. Wonder wono no any stroke hepatitis hypertension obane be ma wontumi mu asma STI anye nam san yade no prostrate diabetes si yade wu fichi kromu oba enye wu kidney no ya na chese utimi se problem wo ho wunya Dr. Mensa Dr. Wonder broni en wasane yade broni so you are wonderful doctor en yama no Dr. Wonder no so na samen great me herbal powder e boost immune system no oba no wo kosku so hwe ne ba na wa fail ni nyina no enye bibia enti na ebom no die enti ne se ye kire na de bia na no refi enu enti bomode a wonso woto de bia wo boka arefre wo sesa ma ne bro so kra wa bra wo hunu tawro bo wasene na wo chini hwehwe wo tawro kodware wonso ade ne si wasene ye winya samen great me herbal powder enka Medina zongo janchero man FM dan mo kaswa insane sini high school ko fodua nka ne ba bia ne yekum na no takrade on secondary college edition mu sunyane Presby Junction Old Municipal Hospital no takwa on Dr. Fonson and ehwene mu go so main lorry station dunko no fin post office one wo Fred Dr. Mensa it was 024 59 58 768 024 59 58 768 Marco asim we no aye abnansi obeba na metinte ho kakra bi na
abna wobeba de abra emma bibia nchechire oso mfasu ne hwanwan ne su no ensolve asem no asem na da ho ache enti senka esu ne solve yanka solve da enti se wo ne nkura ne ngusu wo senka se wo na wo de ne ba nkura ne ngusu enti wanfa na amma na emumo no de nkura ne gu ne so enti wono waba enti abna mesrew se de wo ni yedi nkomo kama no se wo beba no bra we anigwase ni ba bia papa ya ote wa anya onwa de enti wo ye jantra na namu enti mama ne hawo emma bibia ntwetwe waso se ne na de bedem na ogumani mu ase na oye de na ogu dabi we nya nigwase wono anya onwa de ne de eye jantra oba bia ye nya ne ho de bia ofa ba me bia eye normal obi ankokuru ring mehye obi nkoye obi ho de nkomo a obi enti obo ni jantra na oye de obo na emumo ba awaware ye ene koye sa de oye jantra enti e mane haw enti bra na abna yentena se na yemfa nsem ni ngugu ho nye dai ama yiye na afi de wasum nyo na bra ya woti ha iso aye dai asum enyo no na ma akoi mama yedi o mu yiri bia o mu agimi si yedi uyira wagimi nti ne yedi uyire na se wonni nyansa ye ni uyire enti kwa na kwa ya woni o mayiye wo fiye na fa wo yire no wonya no na ya wonko awodia edi enti na obi bedi bia ka wodia ho edi enti na mu ba fa ama wo ko ye wo fiye ye ko ye wo homework ni yiye na obi ntumi ni wo yire na emom se wo nya wo homework ni yiye na wo jimi wo fiye ho dia obi bedi wire edi wo kwa no ko fiye na oba no nko awodia wo pese mu yiwese ma wo na nko awura mu a ko ye wo homework yiye eno ano no ba ma fon ni edi ne yire wo so ko ye wo so akodi obi yire wo se wa ye obi die ye dream ye gurumu oba ye gurumu se wo kodi ye na ono de ye dia dia wo fa yare anko anfa ma ye oba no emema bi hwie hu yiye wagimi ebedu yire eye pakum capsules na make am for ediema wo pakum pakum emema duro tetahwe enu nti wo ye be ma na ho de ne ekofam a ewodi enkosusu nchi obi akoto pakum jenike 442 oba wakosu ekumenum honye eni emergency repa jimpataku mesewada awade ne manu jenike 442 be save van capsules de onomu a eboa wiye pa wodwonso antentem wiya no wayase ye wo ya wo ba wodwonso a wayase yo de shishwasa yo the prostrate bema VNE ven capsules rock clinic for powerful nura wo mo dia benu bi no metfagen eboa ema moja dia frisane ye woni padua no mo otu asegi wi fa number mu kosi form wo da na dwa wontumi na arthritis mo ye adwumaden agudi form ma ne mema na modie no rock kuma se alababo abu station and school house he hwe ne mo bomodia na fa ya de bra frɛ 0248885040 0248885040 papa yanko yo yanche tiefo ni ahwefo mark to bi na meka abena beba na bibi asem ne ka konde de bi e ka sa udi kan pro station na woni bem na no nche se udi bem be ma wadi kan ba nsem obe kan na hyese nyina abena hyase se o kasa na mu se table na bedane kusie hyeni bomu a ejan kan no a ompie tini ba bi din wonya adwea no de akɔhye no wawe wonya we out de akɔhye ompie da at the moment eja be kan kusie no no wapie eja ben na kan abena ka ba tan a wawo nkoda bi Akoma efe jama no akɔpɛ bi atena se fie dwoa enti table no de bedane menim se abena beba ti abena ko akoma to yem ontimi ngu anim ase ejina se de obeba na be se abɛkyerɛ wo nsɛm ma tiefo ate ne hu bebia no kre ne da emfa su no mbrabra so nyame no a wodi kwase asɛm no na mimi ni mama me nka no kre akoba kwase abufu oni ma se bu flemu papa wo beka odi no apa mo ka ba hyew ni pasa ni di agro so very careful ani about what damage over 10 years. Wow. What damage over 10 years? We better go jantere. Aba bema mesrawo. Ento onso oba bia ntimi no ntra. Wo se abana yekohwini. Enso okwa wanyi obi ne na wo. Kohwini de nkonyo obi ne no. But wo ni mo amiensa na atena. Obi aba na okọ. Ubusa no. O se ansa me mantimi mpese obi abo. Ema ne ba no be resu ban no eno ano no
no ko obebe no obetena ho obebe no obetena ho ti masa be ma na no ya de be very careful one way there be am come say ade na abusun bi twadwan gu no so no or the kasawa and we be have fa no mpe munya na nkwala no aba mo ntem nkwala me ensa no o munya o masomdwe mumienu na mu jimia and say affecting nkwala the life yes na nyame nhwe na omwa nkwala no na nkwala na brabo ensi wonyi yebe jana ha kire se ayi abena benti na ye ja tumu no abena benti ma ko yan kan kire abena se wontie ne yie o bani nti no ana ye ja nyoma bia gumwo ya ye ni ama no na emo ko yente ya bi nsem wa yente ase yie enti ne ye ja tumu ama no na ya adom na abena bedru juada na ye yato ye boase ni ye nsem ni nyina yie no omu nyina asoma ye de adwo no enti ne na emo mu amade ya mese kokuram onfede se obesi wo hwene so a wo onfede se wo de asa wa beta so ma wiase nyina ehunu Grace Gift about clinic and laboratory services. Grace Gift dear and yet say Messiah Yarisaya Domacha dear the Mawonom. Say ye prostate cancer, prostate enlargement, a war and a war pair, and now a fibroid, stroke and not diabetes, hypertension, hepatitis A, B, C, and D, typhoid fever, malaria, and ulcer, nurse Niankasa or nurse Nia what being why Yarisem and a Grace Gift about clinic. Enu nti challenge ne de he bomade afa ya de ekoso no hwe na wo wo be unu se ampa mami wapunu kuma se Oshum School Junction Oshum Amafo Barakasi Road and Kaini Wachimota Petroleum Bungalow wa and abehunu Grace Gift free 0543 320030 0543 320030 Alaska Star Enterprise original wallpapers ahimfie no Alaska G Alaska Po Alaska Kudu yo enu nti bomade anebra Alaska Star Enterprise na ubenya original wallpaper colors ne designs no ni nyina ejejem o office wo studio ho wo salon ho wo say wo sorry ho wo original wallpapers for Alaska Mrs. Anoche Plaza ye ben Prudential Plaza wo kuma say adum for Alaska e was 055 4114878 055 4114878 Nana Ire mama me we mu nyina no enkra na medwin omo ho fi say papa to mane na maame so to mane on say papa na no ya dodo be ma wano omuma me sa na me hu no me hu ne so obuma because ne utterances bi o ho a o make any kwan say be ma o ka kire oba Akoma efe na num kasa bi nye mesra mama enam so oba ne bebe nti yentimi nka ne pi ena so asem bia ba na wotie fa nu ni nyina na wo hu de etue ma ankasa papa ba ye no se de osika ne se mekwa nka me ya kasa na ba time be na ebe wo ne ma obeto nkra na saram sa se o munyi na o mo beba anka me ma na tai kasa asem na se oba etimi ka dia na ebia na bibi tuem enti mama mesre oba ne nyame ya adoma ejuada brane entina se na de obi ayenka na asumdwe mbra enkra ne da achiti because ketwe kra no o house say enye papa bi asa enye papa akra no kra hwe na nche da Akoma efe ombra ne entina se na yensiesi me da say na mom no fly away travel consult bomodia na bra fly away travel consult wo ba se de etie bia na okwa wakontwe hu nsem Italy Dubai na apesa okọ UK na apesa wokọ eno no wo pen normal Canada normal na se express ya do beko Qatar World Cup ye ma combo package eno nti bomodia na bra birth set no passport ene ye hia kuma se ahinsan bonsuom frayen e wo 0543 888 773 0543 888-773 na yenye woso na yemfa wonko se die bia da hospital the Dawood 360 capsules aba ya hututu ni sisi yade droba no be manom Dawood ointment fetwi tu wapodo waposo adanse e ba wadrei ho no eye befua pa eno nti won so trebi na wo bedi wadanse e ba na famasi shop mo enye na for 0244886437 Dawood 0244886437 ene eye hwan birthday ene eye master red Master Red.
happy birthday. Akoma dear, we sure say they was a design. Onu aso na design adio. Onu na design adio. Akoma dear papa. Akoma dear. Oh, wonderful. Happy birthday. Oma nkwatenten. Nkwa nwodi wo sudimo. Yesu amen. Amen. And that's why about clinic na make am for one of the amawo. And that's why any yade de one of expert pa. And it will be any ya eye pressure and eye cataract ni no. We must specialize when yade shim. And that's why about clinic any fibroid diabetes and munka pressure hypertension sisi yade ulcer why you hepatitis and that's why about clinic. Bomodia nebra na and that's why and that's why enkranta bora alhaji wala kwa jashen kuma se patase brother man kwada so estate bunu easter chiman afugos no oti region ho nyina ye wo ho and da so e back na go bibia ne ye ne ya ense ho kwan bomode ya ne frɛ no yade akade ye tenete 0540 864232 0540 864232 ya bejo so meni ya be mama mu akwa baby Yenya. Na pom to say. Nyame adom bibia boko. Family mu e wo time e ba me share the time HH e ba me chabaka. Sanity. Ye do bibia ase e mo bibia ha ene awie yi. Na me de wadru time e ba Akoma FM. Ya bibia na enimu no. Ene nso ye bra time e ba center for ya ba ye de apom de wasem e de abrel. Edru e fe no time e ba me sha ne time HH e ba me sha. E da nso a e ye na adwuma se de tie ne se de e fata ne yi e wasase so. Se yare bi ne woni padua no yare bi di munya yare bi tete wo na opadru a obenom a ebetimi aboa siesie nneoma mu ade ama wo na age wodu afiri nyarewa nsam de na eyedru efe no time e ba me sha na afi time HH e ba me sha no de betimi aboa siesie wo papa na bibia nso aye kama ede ama wo ene is opeso frɛ na ne atwetwen enkomo a okɔ drugstore pharmacy herbal shop lances chemical shop bibia ku tundu nyina aton a so pedra ye friend no time heba mixture and afi time HH heba mixture ni bi unya bi be boa papa o pesa o friend ya 0244 417 669 0244 417 669 say o friend time heba center for ebeje o freso onia do for pesa ka che o say dry friend no time heba mixture no e ya 3D yare dro kese e wa so a eboa ege ande free atridi yare mu oduadofo ebia na wunyum a atridi yare bia anokwasem se enhu na Akoma FM ade ha ni padua no ya na ano wode nye papa anu nti ene yesre se abre bia ne se wo ho no ma ema sa yare wei ema meso ye wo so ansa no aka se utu ho anamon enam se onuadofo ene se wo ho no unka bi nse utumi se yare etumi beto hye ni padua no so wa abra enuoma biara enkoye mfama ni padua no eduru ba bi onuadofo yare timichew na nante kura na se honam a obenya ahode a obenya de asori mpo anante ade akosa biaresabia no na enwa yeden ade amaw anu nti na time e ba me hyedo no ho no se nunum bia no pawia na enwumre na entimi siesie ni padua no entimi mu ni padua no ma ni padua na kwa na Akoma FM so emfa amaw sanyesa onuadofo enuoma mu be yeden ade amaw enyarowa basa na be koso e wo ni padua nim anu nti ne se abre bia ne se wo ho no makai se adru efe no time eba misha no enese iti payempo na etiti wo utitimi dwa wa asede ade abo utirimu no edu abi anasebe ohumi nyina mpo entimi emfa ohwinim emma obeka se bibia hye ohwinim obeko no obi di ne nse wuruwura ohwinim obi timi hima sanka ade na nka emma ne nhwinim eso ne nsuo no anka betimi apia bontene ase bibia be hye ohwinim ma ohwinim kwansi no ka betimi ayi afiri honom nanso enam se eye yare na abaso ya osunti onuadofo betimi ahima na afi na ohu bibia Akoma FM bia ti yare no ye kese na se ti pani ye kese wa bra ti di yare no abetena wo so a ade ba ko esa de bra no se obehwe no na wani nyina ayekọ wontimi mpomie wani emfa hwe awia onuadofo a wotemenka abre bia no bon se na wani ne prunsuo obre papa e wo ni paduam eduru ba bia saati paye kuro yara no etima ni padua no kuro mpo ahoden eba fom obehwe no na waye mre eduru sa abre no so a woda a wontimi enna enam se wo a wuti eya wo ya wonso a wontimi humi mfa hwinim ase bibi hye hwinim obetimi wensia a na enso no bibia mfiri hwinim emaye onuadofo obehia time eba me
shawate eno na etimi tipaya asini nipaduanum tipaya di firi ho obi tipaya tete wa edi unya ema unya utwabre no unya adura ye frɛ no time eba me hyana sɛ ono no ma ebe so ha no nyina de firi ode ama na afei asiesie nipadua no ɛde ahoɔden sononko ahoɔden papa bi abetu nipadua no so nneoma enkoye nneoma mu ayɛ den ɛde ama nipadua no unya adura frɛ no time eba me hya ɛbɛma nneoma mu ayɛ mmerɛ ɛde ama na bibia nso atimi akɔnkan ɛnɛ obi se mintimi enidi medua ni di asesa anokwa asem se manum nya mede ono be obi wo na so be didi a agi so koso nanum ansa na watimi anya appetite anaso watimi anya ofama atimi dia be didi kakra Akoma empre do sen enkosi da ben na obetimi aye saade wei saade ni nyina nso emmoa ho oden no entimi enkosoro esande yarewo ho obesan betu ni padua no so na emom no nyankopɔ krampo se se edi aduaba na enfo na hane nsa yare entene abra yare bi te wo so yare bi te ene amu onu mu ato na wontimi ni di won ma tete ntasu basa wonum nyina ya onyono kyan bonyoma onuadofo a woteme nka opa adura banum ebetimi asiesie wo ebetimi aboa pa ma nyoma konkan de ama wo de a na time eba me hyaduro na me kanfo de ama wo se wonya bi num ebeboa asiesie papa ahoden bi a wo hwe woni paduanum so wonsa beka ahoden bi a wohia se ebetimi aboa ama won so wo atimi atowo na wadi die asem atimi akama no wonya time eba me hyana ebetimi aboa asesa nyoma mu de ama ebema wa ho ode no atimi apagya akosoro enam se beboa mu atimi adidi ebeboa mu atimi anum nsuo na akokete so a watimi nso adaye enipa se utimi yo sa nyoma we nyina ma oni padua na eboa ma abere bia no hu se dendendenden enu ntine eduru ba bi mpa yese obi a wotimi adidi ye no sa nipa na abere bia no owa ho oden ena ya na wo na ate agu so ohu na wo pochecheche wa no nyina ye kabo so wontimi yo ho hwe wo mu se wia ne ebo na enso nuadofo wo de wa mu ho hye baabi se obi sa uvru wo ma na se Akoma efe fo hwe se ne wo ho na wo wate agu ni padua so na wo tete na wo bre edu ebia na so ni padua kwa anim na nche kura no na wontimi enante bi ofun kura mpo wontimi enkasa so ade mpo eben wa wontimi ensom ne nyina ya tiri yare sunsun so a eya na beto awowa agu so ehum se eduru ba bia mframa mu onyunu edu ebia nsuo no etoto na nsuo no no wo se etimi aya awo no wo se etimi de wo bro so se dia etiri diare ade ba ya wo no enam se etiri diare de ande ba na so ni padua kwa ni nyina mu ente ba sa na wankasa waye mre na wontimi enkeka ho ena obi se anokwasem se hunam ya ho munam tutuo na eteme so ena edura nyum na sorry a mintimi nya hwe na afi na maka empa so enam se machin kasai etutumia ma me hu se ase ye de ade kora bomi mu anadwo no onuadofo a oteme nka ena se ye tridi ade na ena de ohawo ne amane bi abatu ni padua so na edi unya na etete wa me kanfo edura efe no time eba me hyade ama enam se na se wanhwe wo hu ye wano no mu edura ma na ye tridi mo wa mfru ni padua mu na tridi mo wa etimi didi ni padua mu afa o mogya mu akopi wa chin kasai mu ayo spana kwa dia ahotutuo die onuadofo ofa no kwa wo hwe metime didi ni padua kwa anuma na kwakofo ha okese e de abraw afebedu ba bi no sori ana nsori no aka faako afebe wi ase na oda faako dadam wontimi ko ina na so enante numa edu efe no time e ba mcha se de ebe ya ebeyi atiri mu wa afri ni padua num na yi watiri dia de na afri wo na siesie wo amo ahoden atimi apagya papa ena wo call drugstore pharmacy herba shop license chemical shop bebi eton aduro bebi eton do nyina ton a won sa betimi aka adura ye frɛ no time herba mixture ne bi o pesa ofrɛ ya 0244 417 669 0244 417 669 say ofrɛ time herba center for ebeje ofeso sounds no do ofrɛ time herba mixture ye adura ye de aba se emeboa na ensupport enkwabo a ewo ni padua no ma ye immune system no no muntimi nya omo adwuma ye no nipa bia se oni padua kwa no se wa hoden na se timi na adwuma ye yare basa entimi ma bechi ni padua no abre bia no wabɔ ho ban dada enti se wo ho no ma yare bi ba kora no onuadofo enya de se betimi adi wawu na abedi unya eno ntine ese no madura ye fe no time eba mesha empo se na woda yare mpa so na opɛ wa yare sa entem no no madura fe no time eba mesha na emusu immune system no entem na wa ho den
entimi embra ene se wo ye be ma no onyu ha wo me ma se mu ene obe ma mu hyehyew emu ya wo ya won se ensuo furu be ma mu ba ma fe be firi nansa ekono ensuo na sesa mani na baba ye brown afi eduru ba bia anokwasem se wo hye boxer sesi ana emu nyina afọ ene se wo ye be ma na woteme nka mekanfo eduru efe no time eba misha eyen sansa ne ya begugu wa hem no wa hem obe ma hu nyina ye sansa sesi mpo ema okwan ema mpo ntimi mfa mo adwuma biewa ene yubeyi se wo ha no ede afiri wo so dia eye eduru efe no time eba misha na wo hia se be mai obenom na etimi aboa eduru ba bia anokwasem se be ma odwunso ana moja wom odwunso na be mom hyehyew na emu ya wo ya edu bia dwunso ti be ta be ma ntimi ma abontene mekanfo edu efe no time eba misha dia ma be ma biara na afin so ba biara se wo yo ba nko ne wa hunu die mu hiaw wa himfi ho no mu hiaw enam se no na boa ma sabi wanu munyam etimi pagya e wo asase so na se ne oba wo ho na nkaboni bi aba ho wa sita kekaw ensuo bi ta gugu nsansa be gugu ahimfi wonom edu bi etimi ya wo hene utiti eko na asan aba sade ebetimi adi munyam oba wa hwe ya be ma kro munya bi ene no entena mesra wo yo ba nko ade a pedro efe no time heba mixture time heba mixture na no mwate ebetime so ha oni nyina de afiri so ama so ato ene dai me sa obre no de kodra store pharmacy heba shop Lances chemical shop bebi a yeton aduro bebi etun duro nyina ton na akwaji wa adura ye frɛ no time heba mixture na so onya time heba mixture ibi na so onya time heba mixture na so wonom ebom mpa onua dofo me se said ya wa ho oden no apomuden wasan besi fa pagya ntam e de ama wo no sanka na wotwe na nka de be pe wa yare sa onom time eba mhya ne time echecha aucha ye nansa na afi wa ho oden no asan asini dada mu e de ama ena nipa ni bre nipa ni adaje yetimi kwa bakura no abrabo no etesan na abetena ma yare abeka wato time eba center say no madu e friend time eba mhya anytime na mfa ho de papa emfa mbraw drugstore pharmacy heba shop Lances chemical shop bibi aton aduro bibi etunduro nyina aton na akwaji wa adura ye friend time heba mixture ne time heba mixture okay. Your number is 0244 417 669 0244 417 669 for time eba center any time HH for near wow nyame ensha papa menua be madasene menim se ebesan ehia biem ha eya Akoma 87 sam dwumade no eno a eno wasungu so awutie no na ohwe wo nua TV na fe Rabi 1 TV eno so wo hwe bi o se wo baby na wo problem no eba ha se ya ewukuru kosoro se de etie bia no ebesan adwo na aba fom no ena Pastor Abu Elisha Abu International Central Bible Church CBC da boss na akosia wonu team no kra no eya na edie na modi ye adwumen asem ni huhura na nso behunu na adwo no ma solve ena mse papa eye nyame nyansa nyame ede adua yemu eno no eno nti ba bia wo bia no problem bia wo mu eyoba eye bema oba bia jankoda gusu bema jankoda gusu oba bia bu kwasia obi abo ba ye obi asisiu kwan bia so no odeba ye behwe na yaka ho asem ne atu ho na mo ama ye wo kumase askwa ye ne kumase mo ene di hwe ne mo oba na se wo yira kwan ya producer number ni 020 39 33 582 020 39 33 582 020 39 33 582 ofra yabaje osona fe ya kire wo kwan na wonso waba na Dr. Gbadema Herbal Center na de Gbadema garlic mixture no waba ya de prekese garlic na aye natural herbs eka home stroke cholesterol level no woso wofuna ye kapu wunya Gbadema garlic mixture big man capsules ne Gbadema co capsules no be ma obenma bom wa yemre wo mpemu de boss no wajemo mesra wono big man capsules no anon Gbadema co capsules no so aka ho Gbadema co capsules ne de etu yamtim ena fe ko kwase Gbadema ladies capsules no na naire eno de esiesi oba ama oba wase no eho ache na ho aye kama na na wura ho no ma no se wa wura himfie papa epiaba eno kwasam godesh powder ne de ne capsules no wo bia wo asthma ene mentonchia se wonum bi Akoma emergency efri me ho ubenya Gbadema garlic mixture big man any co capsules ne bi Gbadema co capsules Gbadema ladies capsules no godesh powder no ubenya bi enkran wo kan shi drugland tinatal about center enkrani a shaman for
Ekus Pharmacy na Redeemer Pharmacy Carnation Kaswa Tribe of Judah Fred Doctor it was 0248 28 87 0248 28 87 Ernest Eba Industry and a day Ernest ointment aba na oba na bema stretch marks ewo ho pa ana pimples Akoma body sanense won begu na ntamu apropro chicken pox udware wi a na honam eye wo hene wa pampa mu na epa ana pokra se eye dandruff eye koko wo ba wakosu ekumanum ho no ehonye enka ewo ho empompo ta bobobobo ana ekorogu wa ohia Ernest ointment kokon sra tuntum sra obi etumi sra be bema sra obi asra wo redie eye feye pa awake natural capsules so ye man memedro ebisi immune system bema waye mre wo mpem wo de boss one wo gym bema o prostrate no wodun so awaye ase oba wuni atenka wo fiti kromu nye enemu san yade wonu mu ato wuntumi ni die awake natural capsules enu nti mansa enkabe enka wo kan shi dragland kinso keba Repash Ventures Tenated Baseline Nisifmasi and a Rejoice Ubenya Biho Kofodia Fonko Gabson Delight Drug Right and a Bino Pharmacy and Koko Wusko B Hillside and a BB Pharmacy Kasua Tribe of Judah Mubenyabi and a Kumasi Ubenya and Neseba Ernest ointment and awake natural capsules were Danieba Misty Kwalena Kabme and a Chris K Freyera Ernest and was 0245 07 99 15 0245 07 99 15 Ayona Pharmacy one when I see a cinema for phone course no Shannon so Emma me say Ayona Pharmacy one more we are piling capsules and then the ointment no ebi bomodia say Obama won sa akabie na onim etu koko asenti wonum capsules na shi koko no ewo inside na fe de piepie no so we de kan na eno so apro fresh 059 721 60 47 059 721 60 47 Eye Josie fashion area Josie ono Akoma wa shamatade kama ya area metu Josie eno nti wontade no ma Josie fashion empempam ni nyina enfama akama an Josie fashion obo adwuma papa mama me senentade opempam nyina ye kama menim seamstress and as a fashion designer ultimate material bia ye adwuma ade bia de be man bia obetimi apempam mama say na say fabrics e be nyina no bi o ho a ne wo de koma na de ope bia obepam Josie e wo bom so woni meet me the sport edition mo for Josie e wo 0243 433 465 0243 465 and she's en so we no na aye me makeups e dia mama kama wa mama wig e dia shey enu no wig papa wo pe kon road ya ya ba be hye eneska wan ye de ukoto na wo nwia ye de bo ye na se kra na enche wo sane a wontumi wo ye no de ma kwa wa yi ato ni na service ka eniti mashize enye enfama owo kuma sports stadium woni unity oil ne de hwani mu enwi bi apebi obaya ma for 0249 155 776 0249 155 776 so na wa ye bi ade amount me pacho me mame ye dan ye ton kama pa enti wusro bi anim ye dan no efe 2-story building kama hwa enchansen papa ne ye aboso ene ye de ya to fence wala fa ho na gate dan no store class away store wani mo e wo paraku estate ya baby a DCOP Kofi Boache dan no area mu ho a na e wo nti security bibia e tight e wo ho na cement na your ross no ne mane bo aye den eno nti bomodi akọ na ene me ma me ni ho komo na fe to 055 Akoma FM 055 566 8148 free 055 566 8148 055 566 8148 na wafre 055 566 8148 ofra na yene wo edi ho komo yankwa ho mane so kakra 03224 980 35 03224 980
36 03 224 within the baby free. Hello, Maa Akos. Within the baby free. The president of the teacher to say, It's in Yanko. the emphasis on the candidate. Bama or Bani, one more time, a player before any couldn't hide. The tattoo by Nansa for. It's more Mulana Montana, it's all together on the bank. And this year, when you are in the man, the Mama, Maa Akos. Yeah, that's a papa and 19 elder Adomako elder Yachiachi papa and a sister Nana Yakunedu. Miaminia Bema or your SDN Jeff SDN Mrs. Gladys Ajewa na sister Diana Frempon your fan bakopa Teresa UK Yachia Janet Owusu and Joanna also were Belgium Rejoice Edu Jenfi UK Rejoice Yachiachio and Mrs. Nyako or Italy Yachio and Dr. Mr. Dako, hey, Mr. Dako, dewu, Mechia Japan, this time I am Maryland, USA. Emmanuel who said Japan, Bemen, I tell one catch, Miantonka, yeah, fan, Sister Hetty, Sister Hetty, Yachia, name, Brian, Henry, different Pomuna, and my sister Evelyn Danson, Yamisha, Stage Mama Quenu, a mono Janfua, oh, Chrome, and Yamia Dumachina, and Friday, Bewa, mono Janfua, I will for you, Kabakrum, Chiana, Mr. Coffee, and then a year of Bapa, Cynthia, or more, our London in Fifth Opera, and Omobutu, Yachacha Munina. You try your Waba, Yaba, Yabaqua, Ahumano S. And I'm young between so the Janipa one year the one year. Sabres ni moko kura me say sabe wa hunche e moko aba ye tre kakra da ho. I enti moko ni sika kura be 22 million na the baby. 8,000 to 2,200 Ghana na the baby. Ah. Enti dey base 2 weeks mko techi mko ye adwuma. No wani bibi me say kofie. Me ba fie me du fie be tre ba do anu aduane awie. Say ni fie. Me did me makoma nto me friend na ni fu so onfa Fedi na ho so fifre tew be ma me kotwa bi ada na na ni se wo heni na ntimi so de masa de hwede asetra na ekọ no asetra na ekọ ne se me wa sori won tena fie ene ade o ma mi ni ma bi so asa furu ka no na me adwomone ba mutse se obai o mpana o machi sana ni dunjun ye eso obeba eso na 10 to 11 oba me sara na ko hen na me ko papa ho e papa ne frem tade so mankasa Akoma we misa ne papa so ade a chia no papa na mama me furu ka me ko na me se e papa se e kwesina no peme so onye bone e no sara ba ha obedu tan so ne mo nkomo ne se biti nkomo kro ba ta odo ne ba Oko kanu oko bu say straight forward ya baka so ba ha ena me say eno sa enula ta me so enula yanko be anopa ne ko wufuo di nti bo be 10 no no kan so ba ha was no say be du tan so tambe so we do be 5 o'clock what's that say na la me fie the whole day me hu no na say ko hu no boso me aba wala me say papa what's that ma ha hu no boso me aba san me say papa nkoma yedi me record o me say da chi be ko to mamu a ahimfie bebam ekodu abetimi asent e uteka say wo ba ha enti ma record asem ni fun kuta me ka chere wa ase am ka chere no ai wani eden ma ka chere mama anye ahofuna papa na ye di eno ofra o nyama bi na adwa keto ne mambo enra sara ba ha e papa ba ha na ni ho na me se wadu mi sara ba ha ni wa na papa ni ho o papa so wo ha fo papa bo so papa so we huno e den no afra mfu so ka chere musam nka se o ba ha sabre di nyama so to nche na bodu a nka mu bewu wo adwa keto kra wo batem nche ko school na wo nya bodu ma bo bra bo ne o tan chi ani di na papa nso de koye me frew se na papa na be frem ya meni me ba na me sara
de no anya ka ma fofo nyina ate e no aso ko papa mko bisa papa osu hu kura poso me aba ntu won pena wo machi won pena be e was me won pena timi me wontena a wotimi me ntena fa oma oro no fa oma sika no so a ya tada ma ko na atenye sika che fa me de ma me Akoma efe ko sika fi mo ba mo ni asase ya do ye so nyuma na e ma asase me na ye agwenti ma sisi me chemu obi enya 11 million me den fa ma no oba na busu asase oba na busu asase enti edi ma ko se 2 weeks na me se mama ko se sada no ya kwada wa mama na adan otu kwada afom woni nkranda fom enka se ma se kura se nka yenyanda mpaso a mpaso bro ko ntimi siesie siesie wada fom se no kwa ni style se kran ko wada fom na ne course wa ye de ne meme kasa ma fi makoma gimi se wim ade chi ya na msha se kopre dan se dabi ahwe makoma bete kopre dan ko kan dan ho asem adan ko mo ben na no mu di a na wuwu won pay so enkomo to free pan so enkomo dabi o je do tito free pan wasinga ona dada kwa won pre ndasa ko bese abase ese no se me mintu ne ntra no se onya akwanya ene oba bi so nka enya no kura meyere opeduabo enka enya no kura ma migu ne ma se obi atese me so won pre o machi go opeduabo me ne kwatra kra komo 3 cedis ofra bu so mbodua ntinga migu ne ma se wafa ba machi no enka enya no kura ko be mbodua enya ne no hye ne se on so obua wo mbodua ne ye no me na me hye wo woni mo se wonya yesu tim fita ntiam gwanku ento check ne se won wonya nkoye ya which best cause me no takra me no ne awo ba ko o 3 cedis wo so do to bag hunhunu wo sa na se me fa fra bu so mbodua enti me nka me fa dan ko kume enti that means mo so ne phone ma me no eja se enya no kra enko be bodua na oda fom wona woda soro nko mo be na no wodi wodi be ma ka se ni ma ko e wo kumase ne friend dina meba dana meba ho meba be nche be 4 days and day e se ni bibia me ne be bibia atu atwa e se ni yenya jai you know afa ibrahim e 03224 98035 03224 98036 and 03224 98037 odini ba bia free mira Ipacho elewa unya be ma ko bukuni atuntu makere papa from ya chia wo mo pa ma fe wo mo ya Jesu oni etuma che yen kache ya be ma na obekwe ti obwa enye no kwa kwa o se oba na wonu sila oba na efa adangum onu na da ko no ne dai abra no oba no so fa wo so esio oba no so wo esio wo se ana okuna da hoje keno wo na ntim aso put na se drop plan and no ba ne dai no ba ne dai o ajumbo ni wo ba ma ne tirim enkan cheno enye se bia de bia ayo mo de ma temba ni akabia ma de bi ye tete oba ni je ni ese be ma na o ba ma na o nye kofo o nye ngwa se o ko se uguja jere ni ma se mo de na sisa so subanya komode masisa na subanya enya sa papa enya sa sa na yehudi do ba ne ensa fata una anse ga ba ga so sumo ba no abin ga o yesa na me sama nyame ensa papa oba ne ban ye mehwe wudi ni ba bia free baso mame mo abaso ojuma pa o ye bo santima nyame sraw na me do adu abrepɔ junction so fantastic okay yeah se wa taxi driver na so de bia ya na e ma ne eba na o ma betan wanim na me ne be ma bia wo nkwala no ne be ma bia atempna o bia be ne de benkete ti na mu na betan wanim na ma FM ya branch di bai na na kam ne de pa ase wo ba some we am mati ase se so di ka reporter undi bintana ma evangelist ka no because na some le entingu abran ti somebody nya na ho ki se obana no neti no uti nzena na adine no ense da nwa ki yi nti ameka sa ne se obana wo ne jai en kwala mo bro sen kiti wajja be ma uko yi
wajan kwala nketenkete na bube mana na opo enti no kwa awasan ba bi mo na ifa na oba na branche no oba we ajan kwala ya bi so aka nti wa kwa asan aba wa de no na Akoma FM na anya o ya yenya ofaye. Okay, me da say within the baby afrefree. Rabi di mana afọ. Rabi yankwa. Yeni abema no. Wa ya tofo pa na no kasa o kasa yi na utu se bema no na no oya. Bema so pa wa no oya se pa de na mienu no kwa wa de. E ba ya de pa. Na no oya so ta hu bi e no oba no. E nkini na ntra no nya no oya no. No nsi ba papa, no mpa ile papa no mo anu no mo ne ma no. Nyame ensha papa Rabbi Mamekan message ba ko ne mienu bi obi message odi aba o se Maa Akos se mitie se de obayi si kasa pa de we de entro en wotwa na onua bi nso se bema no wa no ya say we di ni ba bia free Hello. we di ni ba bia free Ya fẹ́ ta wo to gudu na pe mo yi kasi driver you say must come on na me ka say yankwa oba de me kan say Maria na o mu ye enema obe ba se suba pa ya o ta se me say ye by offer ba ko bi so me sa ni na so kwa o ti wo se dia ba ko bi ka wi an sa na meta pe mi ni se ya na ko ya mo wadi ye so de o de ti be me do ko bi ya be ma no mu na ye ti don kwa na o ye ni na wu ye an sa na o ni ta ni na bo be don't you make sense man you mo mo like you you need to come Nyame ensha papa we di ni ba bia free Pastor, e fam man magi. mama gi yankwa Akosia, ya da matina ni islamu. Ni ni ma pa moyo. Na ko so be ma no. Ko na yire da. Anziya. Amo ya. Nkalo kure. Ye be ma. O so baba wa ipape. Wa yira da msi. Ni na kwenda. Ni so bari ya. O bana bo jama. Baro bo nawe. O ni so bai. Ni na life man. Onko. me da se papa mama gi so ne de course ni na ebesi me din and Maa Akos program no Akoma mu ensem na ofa kwata and mante wonka odi ni ba bia free me hwe so no a hello sir okay me ya ba yankwa your family is Ibrahim yanko Akos ihe de bema no because of CTR ala bema no mama ya na ho gere ji so ogu oba ni mu akapa so na oba ni kasa no super bema no so ani ya oba onu oba fo no le na Akos do me kan him me da se papa Ibrahim an ya demo ese abusuan pani samia champo ayakrado wode ye ko na fe yakotie agudie mu nsem papa de wo patie bia no wo benya atene wa afen no afe wanya bi nso ahwe e wo Facebook enti enyiwa fidie no free ha koso a ene yentina